dawe wa twese ugiye mu ijuru, izina ryawe gerana n'iryubaho mu buzima bwacu. ubwami bwawe nibukorere muri twebwe nyagora ku ngoma. ibyo ushaka nibibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. turagushimiye cyane mukama ko utubyuye ngo tube kuri iki gicaniro cya saa 9. turagushimiye rwose kuko wabonye icyo dukeneye kugira ngo tubane nawe mu mahoro, mu kuri no mu butungane. turakwisabiye impuhwe mwami nyagora ku ngoma, turakwisabiye ikigongwe rutare rw'ubuzima bwacu. turaje gucana igicaniro cy'ubusabane bwacu nawe. turaje kuguruza inyenyeri y'igikundiro kuri twebwe. turaje kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. turaje kwitandukanya n'abarozi n'abarozikazi. turaje kwitandukanya n'abapfumupfumu. turaje kwitandukanya n'abambuzi b'amahoro. mwami nyagora ku ngoma, rutare rw'ubuzima bwacu. gahimbare kacu. umva gusenga kwa twebwe ubwoko bwawe. niwe mbe gusaba kwa twebwe ubwoko bwawe. twasize ibitanda byacu muri saa 9. tuje ngo turwanye abahora baturara ku mugono. tuje ngo twitandukanye n'abahora bamara amazi ubuzima bwacu. amaraso ya Kristo nadutwikire, atwikira ubwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi. atwikira amazu babayemo, atwikira imirimo yawe. amaraso ya Kristo natwikire ubugingo bwawe bugira umugisha. ingabirano za mutima mweranda nizururukire kuri twebwe ababoshye babohoke.
nizurukire kuri twebwe abarushe baruhuke, nizurukire kuri twebwe abanyotewe ubutungane babuhabwe. Mukama Yesu Kristo umwungere mwiza, itwararika ubuzima bwacu bw'abana bawe. Uyu ubyutse gucanika igicane kuri saa 9, nama hari umuzimu wari umwizizi, hari umurozi yari amwizizi, hari icankiro cari caramutongereweko, hari umunaniro wari waramutongereweko, hari uburyarya bwari butongereye ku buzima bwiwe. Muha amahoro, mutabare, mukize, mubohore. Duhe imigisha n'imihezagiro twagenewe. Amaraso yawe niyongera dushire ku ikimenyetso c'ibitangaza. Ubudahangarwa bwawe Yesu Kristo nibuze bukorere muri twebwe, kugira ngo inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Turaje ngo tuwambike umutamana wagenewe abana b'Imana, twambura impuzu y'ikigandaro. Uyu munsi wa 321 turasabye guhabwa umugisha, turasabye guhabwa umugwiza, turasabye guhabwa ubudahangarwa, turasabye kuzuzwa umutima mwiranda. Gira icyo tubwiye, gira icyo dutegetse, duhabwe umugisha kuko twacumviye. Udukwi tuzanye kuri iki gicaniro, umubavu mota neza dushize kuri iki gicaniro. Mukama nimba ukomotse muri kimwe muri 10 mu byo waduhezagije, turabibiye imigisha yose dusigaje kwakira kuri iyi si. Ntituzokwigere tubura icyo tugushikanira, ntituzokwigere dukeanirwa, dutandukane n'ibyonyi by'ubwoko bwose, kandi duhabwe umugisha w'amagara meza, duhabwe umugisha w'igikundiro, duhabwe umugisha w'amahoro, duhabwe umugisha w'ubwenge n'ubwitonzi, duhabwe umugisha w'ubwerana. Mutima w'Imana ngo twigishe. Turazi ko Imana izayihanikiriza ubwoko bwayo, ikabwihaniza gukora iby'amanyanga, kuko Imana itabikunda. Ikabusaba gukora iby'ubutungane, kuko Imana ibikunda. Turaguhamagaye Imana mutima mweranda, uzuremesha abacitse intege bose, abihebuye kubera imitwaro runaka, abihebuye kubera urubyaro, abihebuye kubera umuhangayiko wo gupanga,
abiyebuye kubera agahinda bagendana mu mutima. Abiyebuye kubera abahesha b'umugisha wabo bakizingiye amaboko mu mifuko y'impuzu wambaye. Mukama ehembura ubwoko bwawe. Turabizi neza ko rimwe na rimwe uza uvuga ko ari abo washize imbere y'abana baba batabikwiye. Hindura iminyuro y'ubuzima bwacu. Ntawo duhagarika umutima, nawe twari dukwiye gutinya, nawe arakwiye gutuma tubesha, nawe arakwiye gutuma tutibuka izina ryawe, nawe arakwiye gutuma tutagira icyo twibaza mu mitima yacu. Ni wowe wenyine n'itegeko ryawe ryari bikwiye kudukanga. Tugirira ikigongo hose twagize intege nkeyi, tukemera ibitari bikwiye kwemerwa, tugakora ibitari bikwiye gukorwa. Kugira ngo twemerwe, kugira ngo dushime, kugira ngo turonke ibi na biriya, tuje gukomoza ingabirano za mutima murana kuri twebwe. Vuga ijambo rimwe gusa Mukama, riheze ribohora imitima yacu. Vuga ijambo rimwe gusa Mukama, riheze ritetura ubuzima bwacu. Vuga ijambo rimwe gusa Mukama, riheze riduhuze n'ubugombe bwawe, tubone gutabarwa mu makuba y'ubwoko bwose, kandi iyi ndwi dutanguye tubibyaze umusaruro urimwo amahoro, ibyiza n'ibyishimo. Amen. Tugire Kristo. Bakundi wa Mukama aho muri ku mpande zine z'isi, musangwe amahoro ya Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana, ububasha, ubutware, ubushobozi n'ubudahangarwa bw'ubutatu bweranda Imana imwe rudende bibe muri twebwe, bikorewe muri twebwe, biduhuze n'imigisha y'ubwoko bwose twagenewe. Muri izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 by'igitondo kuri uyu munsi wa 321, turasigaje iminsi 44 ngo tumare uyu mwaka wa 2025. Ndabasaye mukirurutse imitima yanyu. Imana itubwire uko ishaka ko twomera kugira ngo duhure n'ubugombe bwayo. Nimba hari ikintu watakaje kuri iyi si, nimba hari akanovera k'ubuzima watakaje, nimba hari icyazimije inyenyeri yawe, nimba hari icyafukereye imigisha yawe, ni gutakaza ijwi ry'ubuhanuzi, ni gutakaza indemesho y'Umukama, ni gutakaza impanuro y'Umukama. Ubundi Imana buri gihe yamizindura mu gitondo ngo iraba bariko barataka ubutungane bahezagire, ngo ariko kenshi ntibaronka. Izaya 57 umurongo wa 3 ariko aravuga, yaravuze amajambo ahuye no kugabisha umutima w'umwana w'umuntu. Uriyaga mu bwigeme bwawe, mu busone bwawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Urakeneye impanuro, kuko impanuro ni regime, impanuro ni ifunguro,
y'umushaha iy'umuntu w'indani. Kandi buriya umuntu w'imbere w'inyuma ashoboye kubera umuntu w'imbere. Niyo mpamvu gutakaza umushaha muzima ari gutakaza Imana n'ibyiza byayo byose. Byumvikana ko muri uyu mwanya iri jambo ry'Imana ushaka kurisomerwa byonyine utanarisiguriwe, ugafatamo ijambo rimwe ukarigira iryawe, ukaba ucanye igicaniro cyo kugirana cyo gutwikurura inyenyeri yawe. Nababwiye ko inyenyeri y'umuntu ni ibintu bibiri. Ashobora kuba umumarayika akora mu gihe udashoboye gukora. Icya kabiri ni ibintu bituma ugira igikundiro, kandi ibyo nabyo ni ubutunzi Imana yashyize muri wowe. Hari abakobwa rero mwatakaje ubutunzi Imana yashyize muri mwebwe, hariho n'abahungu mwatakaje ubutunzi Imana yashyize muri mwebwe, hari n'abagabo by'abari n'abagore, hari n'abihebeye Imana, hariho n'abakozi b'Imana. Kubera iki? Mwarirengagije ko mushobora byose, ibyo avuze no kubikora bikora. N'amavuza turimbura kimaze inzokudiha arakudiha. Mwakuba watakaje ijwi ry'ubuhanuzi, bahubwira ngo Imana igira imbabazi, ngo Imana nta nzigo, ngo Imana nta shari, ugaca ubikora uko ubyumva, irakudihisha amakuba. Yeremiya we hano yavuga ngo ikubazagurisha amajambo y'abahanuzi, bahubwira ngo komera, utari uwo gukomera, ahubwo ngo ryoherwa, uri uwo kubabara. Yeremiya ageze kuvuga aravuga ngo inkoni itewe n'ishavu ryawe niyancecekesheje. Munimba za Yeremiya muzosoma mu kigwari cya 3. Mugabo muhanuzi akakubazaguza ibitekerezo byiwe, ahubwira ngo komera, uri uwo guhwera. Nagira mbabwize ukuri ko gutakaza ukuri k'ubuzima niko kugira ingorane. Ukuri kose wa mukobwa uri responsable ku bukobwa bwawe. Umenye ngo ubukobwa bwawe wifashe nabi, uwo wigize vayura wenyine ubwawe. Wa muhungu, ubusore bwawe buhesha umugisha, ubukristo bwawe buhesha umugisha mu kubaka igicaniro cy'intava kimwe kigwana n'ibisokuru byawe bibi. Kuko narabwiye yuko ibicaniro tugendana mu buzima bwacu ahanini nibyo bituma tugaragara nk'ingumba kandi dusenga. Mugabe ikintu kibabaje nuko igicaniro kikuri ko cy'igisokuru cyawe kimwe gishaka kubaka ikintu gihuye nawe. Ahantu hari ikinyoma ukabona ubuzima ukabona ukuri. Kandi shetani ni umugome. Bibiliya ikavuga ngo abana b'isi barakanwa bavuga ngo nimwe musinziriye. Imana ikakwicecekera no kurosa ubwenge bwo kwigobyora muri ako kanya. Kuko amakuba muzohura nayo, gutotezwa muzototezwa, ariko ngo akarimi kose kacuriwe kuko babaza niko Yobu 5 avuga. Niko Yobu mu gikoni cya 5 avuga ngo uzokirinda wenyine. Kubera iki? Zaburi za Dawudi ngo nutagira ubwenge Imana izogaragara. Nta kindi gituma Imana iguha umugisha, nta kindi gituma Imana iguha igikundi, nta kindi gituma Imana igukura ku cavu, ni ubutonganuke bw'umutima n'ubutonganuke bw'ibiganza. Oringate impuhwe zayo n'imbabazi ni rusange, irazigira uwo wese azirondeye. Nompre n'imigisha yayo irayiha uwo wese ayirondeye mu itegeko ryayo. Imana izitwihweza uko tumeze. Hari ijambo Izaya igeze kuvuga ritangurana n'ikigabane cya 56 kikaba n'ikigabane cya 57. Ngo abareretse b'Isirayeli ni impumyi, ngo ntacyo bazi. Murazi icyo gisigura? Ubundi umureretse w'Isirayeli ni nde? Ubundi iyo tuvuga Isirayeli ni uwabohowe, ni uwahinduriwe izina, ni uwatabawe, ni umunyamasezerano, ni umunyamugisha.
n'uwacunguwe, n'umwana w'Imana, n'umuntu w'Imana. Mubwibuke neza ko imbere y'uko Yakobo anigana n'umumarayika agahindurirwa izina, hari ikintu yakoze cyugurura ikirere cyiza ku buzima bwiwe, kuko nicyo gituma iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, iki gicaniro ni igicaniro cyo kugira igikundiro, ni igicaniro cyo guhabwa ubundi butware, izindi mbaraga, ubundi bushobozi, ni igicaniro cyo kwitandukanya n'imikorere y'imyuka mibi. Niwo byuka muri iki gicaniro saa 9 ngo ujye wiyabirishana, ujye wiyabira umukorere w'umurozi, no, muriho kuzamutsemberako. Niwo byuka muri iri zamu rya saa 9 muri wo ngo noneho ngo natakaje urubyaro. Hari abantu banashaka batarabyara mugataco bibatwaye, ugasanga ni inkone y'ubwami bw'ijuru nk'uko nyene Imana irindiriye kuzokwihesha icyubahiro muri bo, kandi ugasanga naco bibatwaye. Hariho abantu babyuka isaha saa 9 gusenga, ugasanga agahinda ateke mu mutima we kararenze. No, iri zamu, iki gicaniro ni icy'ukwirukana agahinda muri wowe no mu bawe, kuko iri ni zamu ryo kugirana, ryo guhishurirwa ukuri ku buzima bwawe, gukugwa kw'imikorere y'abarozi, gukugwa k'uruhombo rw'ubwoko bwose, gukugwa kw'impanuka z'umutima n'iz'umubiri, kuko gutegera hagati ya saa 6 na saa 9, agatongera hagati ya saa 9 na saa 12. Wibuke rero ko Yakobo kugira ngo izamu ryo guhindurirwa izina ryo zamu rya saa 12 na saa 3, kugira ngo iryo zamu arigeremo, yabanje guhindukiza ubwenge bwiwe akiri kwa sebukwe Labani, akabona Inarume uwamunyanganije ngo inshuro 10 zose. Iyo 10 ntiyamunyanganije bisanzwe, yagombye kumunyanganiriza ku mupfumu, ariko Imana yamugwanirira. Yakobo ngo arikangura avuga ati nzokorera urugo rwanje ryari. Niba muri iri zamu ni igihe cyiza cyo kwikangura, kwavuga uti nzosanasana ubukoko bwanje ryari, nzosanasana urugo rwanje ryari, nzosaba Imana umugisha ryari, nzosaba Imana amahoro ryari, nzokwitandukanya n'imikorere y'abarozi ryari. Ngo abaretsi b'Isirayeli ni impumyi, nuvuga ni twe twabwirizwa gucungera ubuzima bwacu, ni twe twabwirizwa kwitwararika hazova amahoro yacu, ni twe twabwirizwa guharanira agaciro k'umwana w'Imana. Ahari umwana w'Imana haba amahoro, haba ubwenge, haba ubweranda, haba ubuhigwe, haba amagara meza, haba ubutunzi, kuko haba hari ubutonganuke bw'umutima n'ubw'umubiri. Ariko ngo abaretsi b'Isirayeli ni impumyi ntacyo bazi. Kandi niko koko Zaburi 127 ngo yabaterano, ngo yabaraririza, baraririye, atari umukama ateramanye nawe, atari umukama ariranye nawe, baba baraririye ubusa, birirwa bariruka, mwirirwa muraruha, muvyuka muhekenya imisaya. Kandi Zaburi ivuga ngo iyo waryamye wubaha umukama ushobora kubyuka uterera impundu aho waririye. Kubera iki? N'ababi babarira ngo bazosarura mu kanyamuneza ntangere. Zaburi 126 umurongo wa 6. Bibiliya iratangaje, iravuga ngo abaretsi b'Isirayeli ni impumyi ntacyo bazi, ngo bose n'imbwa z'ibiragi zidashobora no gukuga, ni ukurota gusa, baguma biryamiye bikundira agatiro.
ba Kristo bakundwa bo mukama murasamaye. Mwumve ngo ndiko soma Bibiliya. Biratangaje kubona Imana ivuga ngo bose ni imbwa gusa. Apana imbwa zisanzwe, imbwa z'ibiragi zidashobora no gukuga. Imbwa ikuga ryari iriko iratabariza abayigaburira, abayikunda, abakarerereye. Byarase ko twitabariza byanga ko dutabariza n'abacu. Imana ikababara ngo baguma biryamiye bikundira agatiro. Mwari muzi ko ba Kristo benshi muryamanye imibabaro muga kandi musinzira bikemera. Kandi Kristo avuga ati nzana iyo mibabaro yanyu ndayibikorerere, mugakomeza mukayiryamana. Ibyo nibyo byazibiye inyenyeri yanyu. Uwo ni wo mwasi wa mbere ugendana, kuryamana ibyo utategereza kuryamana. Nandusha n'iryamana uburimiro. Ugumuro turi kuri mugumana iminaniro kubera bwa burimiro buri kuri wewe. Nagiye gutangara mbona abamijima ndimvira ni kubera iki mbere kuryama bategereza kwigumura nka kurya bagiye gusenga kwatabato akitunganya mu bintu bitandukanye. Mugabo ba Kristo turasinziriye gose. Bibiliya avuga ngo izo mbwa ni ibirara. Murongo wa 11 Yesaya 56. Ngo ntizigera zihaga. Ngo ikibabaje nibo bungere ataco bashobora gutegera. Ngo bose bajana inzira zabo, umwe wese atavuyemo arondera inyungu yiwe. Ngibi bituma dutakaza akanovera ku buzima. Ngibi bituma dutakaza amahirwe. Ngibi bituma dutakaza akanyamuneza. Namba hari ikintu kizibira inyenyeri yawe, namba hari ikintu gituma utakaza promotion, namba hari ikintu gituma utakaza gahimbare, ni kuba ataco witaye urumuraga imbere y'ibibazo byawe n'imbere y'ibibazo bya mugenzi wawe. Bibiliya iratwagiritse ikavuga ngo mwebwe intungane zirapfa ntihagire umuntu n'umwe abyibaza. Ngo abantu b'ubuntu baranyuruzwa ntihagire n'umwe avyitaho. Ibintu rero burya kenshi mwaze ngo bibwirwa abapolitisiye iyo turi muri Bibiliya, ahubwo biba bibwira bwawe bungere b'imitima. Ngo hari abana, hari abakristo bafise ingabire mugabo bazitakaje, kandi izo ngabire zari zifitiye akamaro bo imiryango yabo, ekleziya ndavuga idini basengeramo n'igihugu ndetse n'isi yose. Muga kubera uburagi bw'abayobozi b'imitima, kubera kutubahuka kuvuga ukuri, kuvuga ati kandi rero ikintu kibaje ni mukizi icyo nabungire b'imitima yacu ni ngorane. Akwima ukuri
akakwima kukwiteranyago, kuko sinibaza ko byose baba batabizi. Ubundi impamvu umukristo abana neza n'Imana, kagendana n'Imana, ko biravuga ngo Enoki amara imyaka 300 atunganiye Imana, agendana n'Imana, ngo Imana iramwimura imukura kuri iyi si adahwereye. Ni nk'uko Enoki bagendanye n'Imana, uyu munsi Enoki w'uno munsi agendana n'Imana akaramba ntawere, ni intungane, ni umukristo yisobanukiwe. Ariko abakristo kutisobanukirwa niko gutakaza inyenyeri yawe. Inyenyeri ni ubutware bw'Imana, inyenyeri ni ubushobozi bw'Imana mu mwana w'umuntu. Bwana niba bataramenya ukuri, bamenye uko basenga, bamenye uko bacana igicaniro cy'intava bitsuka inda gute. Kandi rero hari uburozi bw'idini, uwuzoza avuga atambaye korehome, atambaye shezibe, bizogora n'ingene bamwumva, ni ubuntu bw'Imana. Ariko ngo bibwirwa benshi ikumva beneke. Imana yo irinda ijambo ryayo, ikarinda abasabyi bayo, irenze ikamenya uko ibivuga. Ariko mwumve ngo Imana irababaye, kuko hari ingabirano nyinshi twatakaje ko gutora icyubahiro tukagishingira ku bigaragara, ariko ibitagaragara nibyo bibyara bigaragara. Intungane irapfa ntihagire umuntu abyibatsa. Abantu b'ubuntu baranyurutswa ntihagire n'umwe abyitaho. Murazi yuko uyu munsi nagiye gutangara, ingabo z'igihugu ntizigwanyana. Mugabo murazi yuko ushobora guhaguruka uvugira Imana ukagwanywa n'abaserukira Imana nyine. Ntibirambako, muga ndazi ko bibaho, kajana ntibizombako. Uba wicaranje n'Imana, niko atadini ndiko ndagutwata abakiriya, ndiko ndagutwara, ahubwo ndiko ndabakorereza, kubera ikinzi ko ndiko ndabarereza Kristo. Niba ari ubupagani n'ubugome bwawe birakuraho bikugarukako. Ngo baranyuruzwa ntihagire n'umwe abyitaho. Mwaka intungane inyuruzwa kugira ngo ikingirwe nabi. Imana ndiyirekanaho wowe wayitaye mu ifine y'ibyago. Intungane zo kwibera mu mahoro, abagendera mu nzira zigororotse nabo baruhukire aho baryama. Mukama uduha ako karuhuko k'umutima n'umubiri, uko wabikoreye Elisa uciye ku munyashunemukazi. Abana bawe, ubwoko bwawe, abasabyi bawe, uturabegizanye guhora ku ngoma. None rero bakundwa b'Umukama, mwebwe uko muri kose, mu cyubahiro cyanyu cyo kuba mufise Imana, mu cyubahiro cyanyu cyo kuba mugendana n'Imana, mu cyubahiro cyanyu cyo kuba mukorana n'Imana, byuke, ahaguruke, ikangure. Ndaje gusemera n'ijwi rirongorotse, risaraye mu buryo bwumvikana, ariko riri kuvuga iby'ukuri. Ndaje gusemera n'iziganya, ndaje gushyira ijwi hejuru, ndaje kurivuza nk'inzamba, ndaje kumenyesha mwebwe ubwoko bw'Imana ko ububisha ataco bumaze, inzigo yugara ikirere cyiza cyawe cy'ubutabazi, ishari, ububeshi, ubusuma, ubusambanyi, ubwicanyi, ubunebwe, ukutitwararika, ukutuzuza inshingano z'ibyo wasezeranye gukora. Ibyo byose ni ibicumuro bigutandukanya n'ubugombe bw'Imana. Ariko nimwegere hano mu izina rya Yesu Kristo, niko Bibiliya ivuga. Imana yavuga ngo sindagutaye, ngo sindaguhebye, ahubwo ndaje kukugabisha. Ngiki gicaniro cyo kugabishwa n'Imana. Ntiwijajare nimba atabutungane ufise mu mutima wawe, ntiwijajare nimba uryajyanye Imana, nimba uryajyanye abantu. Namba wima Imana mu byo yaguhaye, namba wima Imana kimwe mu bintu 10 yaguhaye, imivumo muracomatanye. Namba wima Imana iminota 18 mu masaha 3 yaguhaye, namba wima Imana akanota nakamwe ko kumva ijwi ry'ubuhanuzi, ko kumva ijambo ryayo, namba wagize ubunebwe
bwo kubyuka gusenga Imana, nagenda kubwire ko wagogeye ubuzima bwawe. Ariko noneho umukama aracyari mu gihe cyo kwihanikiriza abantu basenga ibigirwamana. Abo ni bande? N'ababikora uko babyumva, n'ababikora uko babishaka, n'ababikora uko babibona, n'abatagira umwete wo kumva icyo Imana ivugira mu bwoko bwayo. Ngo namwe nimwegere hano, mwabana b'umupfakazi, mwebwe mwabyawe n'umugabo arenga ibigo hamwe n'umumaraya. Twe twavutse ntidusigwa amavuta y'umwuka wera, nitwuzuzwe, niturambikwe kw'ibiganza biduhamagarira ku bubasha bwa mutima mweranda. Twebwe twavutse ntitwozwe amazi meza hezagi kubw'ijambo rya rudasomba. Twe twavutse ntidutandukanywe mu maraso y'ababyeyi bacu ngo tweze n'amaraso ya Kristo. Twebwe twavutse tugacibwa indasago. Twebwe twavutse bakatubwira iby'amacakubiri. Twebwe twavutse bakatunanirisha inzangano zo mu gisokoro cyaheze. Twebwe twavutse bakatunanirisha iby'imiryango iyi n'iriya. Iki ni igihe cyacu, nimwikangure, nimubyuke, dushobore gutabagwa mu izina rya Yesu Kristo. Mbega muri ko murashinyaguriza nde? Mbega muri ko muratiyekeza nde? Ninde muri ko murereka ikirimi? None ni muri abana b'ababisha, ni muri urubyaro rw'abangushi. Ibi rero y'Imana nka kujya ko umuganga avura igikomere abanza kutura, akazana bisitoro uyibona ukavuga uti naragira nkate, akazana betadine akegeranya ibintu. N'Imana ibanza kwegeranya impamvu z'imibabaro yacu, impamvu z'inzangano zacu, impamvu z'ibyangiro byacu. Kaga ati mwe naho mwijajara, naho mugwa mu byuka, mwavutse ku mumaraya, muvuka ku urenga ibigo. Banza mubimenye, mubwice mu buzima bwanyu ko bitagira agaciro, ibiciro bitagira akanovera, mudakwiye kubihurumbira. Ngo mu mabuye asenye y'umugezi niho hari intoranwa yawe, niwo mugabane wawe. Nayo nyene warayasukiriye imyengo, uyashikanira amashikanwa. None ubona ibyo bishobora kuntururutsa. Murabyumva? Uyu mwaka waraguza byoroha ko utarinze kubyumvikana ko na mugenzi wawe, utarinze guhanuza ababyeyi, utarinze kugira icyo umupfuma kubwiye ugikora uko nyine. Ngo uhageze ku rwego amabuye yo mu mazi arugira intoranwa yawe, washikanira n'amashikano. Ngo mbese icyo cyo ntururutse, mbese icyo cyo tuma nkugarukako, mbese icyo cyo tuma nkuronderana ubweranda bwanjye, mbese icyo cyo tuma ngukura kw'inzitizi y'urubyaro, mbese icyo cyo tuma ngwigikundira. Urumva? Ubundi Imana iri kudutongera urutoki rw'ibyo dukora. Kandi mwibuke kwibuye, Petero avuga ngo turi amabuye mazima. Mu ibuye abubatsi bashiwe n'iryo ryahindutse ku biremerezo by'inzu. Hari itegeko, hari ijambo, kuko ibuye ni Kristo n'urutare. Hari ijambo twatakaje, hari ijwi twatakaje, ariko muhumure, ni igihe cyo kwegera Imana. Washize uburyamo bwawe ku musozi muremure kandi usumba iyindi yose, ubona ubwibone. Niho kandi waduze guhereza imbago. Ibi ni by'ibiterasoni. Inyuma y'urugi n'ibishimajyango byarwo niho washinze icyibutso cyawe. Ibi ni ibiheke, ibi ni igirwamana, ibi ni bimwe mwimbira mu mazu yanyu. Mwako waragiye kure yanje, uriyambura impuzu, uku ni ugushira isoni. Wagura uburiri bwawe, uku ni ukwiha amahoro. Urabwurira, uku ni ukubikora ku mugaragaro. Ushyira hamwe n'abo wamushaka ko muryamana, uguma ubatamarira.
waragiye ugana umwami ujanye amavuta ugwiza ibimuga neza urungika intumwa zawe kure nawe uramanuka gushika ikuzimu murazo gukora gupfana n'ubutunzi bwawe ni kubikora uko ubyumva kuko yashira umwami kandi umwami yimikwa n'Imana mugabo ni wari uzi kuri kuramanuka gushika ikuzimu narabwiye ko ibikorwa byose mukora bamushingira ku itegeko rya rudasumbwa nimba Imana yaravuze ati iki kintu ugikora uko ucumva narabwiye ko ariho n'ibicaniro mucana ntibyake aha nibyo muzimya ntibizime kubera uryo mubizimyamo namba Imana ikubwiye ngo ngerageresha iki menya uti ndabikore gutemukama Yohani Batista ngo ariko arigisha ngo nimuzibire iyo mikobeko ngo aravuga ngo mwabana b'incira wagira ngo n'abasirikare mubaza ngo natwe tubigenze gute waragenze urugendo rurerure aruha ariko ntiwigeze uvuga uti ndahebwe wavuye ubyura agatsi nicyo gituma utacitse intege inshuti zacu iyo ubona ukora ikintu ntukibyaze umusaruro ku by'ukuri umudandaza wewe akoze umwaka 2 3 akabona abandi bamujyanye ibintu ati bakavuga ati iki kintu ceceke ukabona ko uruhanye n'imirimo yawe n'utwigoro twawe n'amasengesho yawe mugabo ku by'ukuri ntiwikangure ngo ninde yaguhagarika umutima ni iki kukubuza gukorera Imana mukuri no mu mutima ariho rero nifashisha aka karorero ugaza usanga nk'umugore ni umukristo kuko umugore ntibikunda ko ubukristo bubwiwe uba kompare mu mugabo n'umugabo ubukristo bwe niba kompare mu mugore no ushaka kuba warongoye umugore w'imivumo ukabura imfura ufise umugisha wo kuba imfura kandi ufise n'umuvumo wo kuba imfura umugore wawe agira indwi afise umugisha wo kuba afise n'umuvumo wo kuba indwi kuba imfura bisaba iyo uri umunyemfura ukaba hari umuvumo ukuriko bisaba ko uhagarara icuri muri uyo mwanya mugabo w'indwi birasaba ko agwana kandi bikagaragara ubwo umwana w'imfura kwitandukanya n'imivumo bisaba ko umuntu honnête décisif nta n'ikindi bisaba ubisigaye ingabire ziwe zose ibyiza yagenewe byose ikirere cyiza ciwe cyose kiragaruka mugabo umwana w'indwi umwana wa kane umwana wa gatatu umwana wa kane nawe atokwisubira ko mwishe Imana imurungikira abahanuzi n'ubuhanuzi umuntu atanga n'amashikano yo kugira ngo abohore kiretse yaramaze kwiyegurira Shetani wera ari uwo mugore avuga ati narigishije icyo gusenyura igicaniro kiri ku buzima bwanje ariko mugabo ntiturabihurizako kubikora uko Imana ibivuga nibyo biguhesha umugisha nibyo bitabarana urugo rwawe iyo Abigayeli avuga ati nta mugore ajya ku ifarasi y'umugabo wiwe ibara rizoba rikuye muri Isirayeli iyo Abigayeli avuga ati reka ndabibwira Nabali nataha ndababwije ukuri umuryango we wose birivuga ngo abahungu biwe n'abakobwa biwe n'abasuku biwe bose bari gusha kubera iki Dawudi yari deside uzaraye mu mvugo Dawudi yagiye vuga yarahiye rimwe rizima
n'igihe wa mugore amuhenze n'igihe cy'abagibiyoni Dawudi yarayiremye imitima ngo ndarahiye Imana yanjye ninabica. Abigayili akora ikizira ku mugore wo muri Isirayeli, ariko byakuyeho umuryango wiwe, byatuma umuryango wiwe ubaho. Nabali yicwa no yicana n'Imana yiwe. Nituba rero tutaragera ku rwego rwa Daniyeli na bagenzi be batatu ngo hako duhemuka ku itegeko ry'Imana, twopfuma duhemuka ku itegeko rya wowe mwami Nebukadinezari, wowe ukomeye ufite ububasha bwo kwica no gukiza. Ati Imana yopfuma idusanga mu butungane, hakidusanga mu muryango tugomba kubaho. Bibaye ngombwa yo dukiza, bitaye ngombwa tugahinduka ibitambo bizima. Ugatakaza imigisha ngo mama aravuga ngo neni muzi umukobwa wa Diyake mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa yatakaje umugisha, atakaza igikundiro, akora amaraso kubera ubugome bwa nyina, kitambiye n'Imana agaha ingabire zo gutamba. Umwami Herodi ngo aramubwira ati nsaba icyo ushaka. Ajya kubaza nyina wiwe, nyina aramubwira ngo saba umutwe wa Yohani Batista. Kubera iki? Ryari ijwi ryangiriza ubumaraya bwiwe. Inyenyeri yawe ikazima, ubutungane bwawe bukagenda, ububasha bw'Imana muri wowe bukagenda. Kubera iki? Kubera gutsikamirwa n'itegeko rishingiye ku bakomeye, rishingiye ku bagaragara bahubishije ubwenge bwawe. Ninde yaguhagarika umutima? Watinya nde gushika ubesha? Watinya nde gushika utabukinyibuka? Watinya nde gushikaho utabukigira icyo wibaza mu mutima wawe? Bakundwa bo Mukama, kwe kutacibuka itegeko ry'Imana icyo rivuga. Iki nicyo cyubitse inyenyeri yawe, iki nicyo cyubitse ubutware bw'Imana muri wewe. Bakundwa bo Mukama, kubera iki mugeze ku rwego ataco mucibaza mu mitima yanyu? Ngo ngiye gutangaza ubutungane bwawe n'ibikorwa byawe, ariko nacyo bizokumarira, kuko wahebye byose, wasize byose, wakoze byinshi. Niki gitabo cy'ibyahishura umutima wawe kivuga, wakoze byinshi kandi ibintu birananije isi pe, kuko binanije abakristo kandi ari bo muco w'igihugu. Wakoze byinshi. Mbabwije ukuri ikintu kibabaje ni mukizi, umupfumu agutumye ikintu gikora uko nyene. Muga Imana igutumye ikintu, wanza gushiramo akagaye kawe, wanza gushiramo iminaniro yawe, wanza gushiramo ubwenge bwawe, wanza gushira. Imana ngo arabuze umuntu yirundurira mu itegeko ryayo, uheze mukuru kwigisuzugurira. None mukobwa mwiza, hari wo kwirundurira mu itegeko ry'Umukama? Wa musore, wa mushinga naye, irundurire mu itegeko rya Rudasumbwa. Ngo niwatabaza ibyo bigirwamana wagiye urarunda, biraheza bigutabara. Igihe cyose ibyacu tubikoresha uko Imana idashaka ko tubikoresha, igihe cyose ubutunzi bwacu tubushiraho Imana idashaka ko tubushira, igihe cyose amarangamutima yacu tuyakoresha uko Imana idashaka ko tuyakoresha,
biduhindukira ibigirwamana. Kaneka umutwe ati umva jewe mbagi ariko mpore. Ibyo byose umuyaga uzobivumbura bigurwe n'ubusa, ariko uwuzomungira ko we azotorana igihugu yiganzira umusozi wanje mwiranda. Mukama turaje kuguhungirako. Mukama turaje ngo turemeshe. Hari byinshi twakoze ukutariko. Hari amashikano yacu twashiye bayi nashira tutabizi. Hari ibyo twakoze tudashingiye ku buninazo bwawe. Hari abo twimatanije nabo. Hari abo twakoze dushingiye ku bwenge bwawe. Mukama tugirire ikigongo. Ongera udusubize mu bubasha bwawe. Ongera ukorere mu budangarwa bwawe dutabaga ubwoko bwawe. Ongera nyaguhora ku ngoma uturinde ko hari ubwoko bwawe. Duteture mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe umugisha n'umugwiza. Twongerereze inkomezi, utwongereze ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Turinde kubabara, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Aha ni isi nimara kutwihweza, abahora batubona dusuzuguritse, abahora batubona turi ingumba, abahora batubona turi abakene, abahora batubona bazoheza bavuge bati nimuringanize, nimuringanize, nimuce inzira, mukura imitego mu nzira y'igihugu canje. Uko niko wategekanije kuturemesha. Erega Mukama ni wowe uri hejuru, ni wowe urengeye byose, ni wowe wamaha imyaka yose. Izina ryawe ni ryeranda. Nize ryubaho muri twebwe dutabaga ubwoko bwawe. Ni wowe urahakirurutse urabyivugira, ni wowe uraheranda urabyivugira. Dawe ari ijambo Yesaya yaduhanuriye mu kigabane cya 57 umurongo wa 15. Yavuze ngo uri kumwe n'umuntu w'umutima utunuye kandi uciye bugufi, kugira ngo uremeshe imitima iciye bugufi kandi uremeshe imitima itunduye. Dawe wa twese uryagiye mu ijuru, bohora imitima yacu. Tubohorera ubutunzi, tubohorera amahirwe, tubohorera amasezerano, tubohorera ububasha, tubohorera igikundiro, tubohorera urubyaro, tubohorera umugisha, tubohorera amahoro, tubohorera ubwenge, tubohorera ubweranda, tubohorera amahirwe nyaguhora ku ngoma. Gira icyo ukoze kuri twebwe duhimbagwe, gira icyo ukoze kuri twebwe dukundike, gira icyo ukoze kuri twebwe ducyorogwe, gira icyo ukoze kuri twebwe bigaragare ko twabyutse kugusenga. Ikirere cyacu kireke kwinjirwamo n'abarozi, ikirere cyacu kireke kwinjirwamo n'abapfumu, ikirere cyacu kireke kwinjirwamo n'abakinzi, ikirere cyacu kireke kwinjirwamo n'abanyeshari. Turasa uruhombo, abatunyazi ibyacu tubavunaguye amaboko, abatunyazi ibyacu turabatetereje, abatunyazi ibyacu turabamaramaje, abaduhezagira turabahezagiye, abatubabaza tubasubije kwa makuba yabo, abatuvuma tubasubije ku imivumo yawe. Imana iravuga ngo mwako sinzokwama ndiko ndagiriza cyangwa ngo name nshavuye, ahandi ho ngo imitima yohava ishongera imbere yanje, imwe mu z'ubuzima niremeye zikayoga. Mukama ugira neza tugirire neza, Mukama ugira impuhwe tugirire impuhwe, Mukama urahezagira duhezagire, Mukama urabohora tubohore, Mukama urateturura duteturure, Mukama dutsinze iki gicaniro cyacu, uyu mubavu, izi ngeso ziza, uko kutakuryajyanye, uko kwijukira ijambo ryawe tugiye guhagurukira, tuzobibyaza umusaruro mwiza ubwoko bwawe.
biravuga ngo kubera inyungu z'Isirayeli zivuye mu bubisha narashavuye ndayihana ndayinyegeza kubera ishavu, ariko yabandanije igarariza ikurikira inzira yoheje n'umutima wayo. Narabonye inzira zayo, ariko nzoyikiza ndayibohora ndayiremesha mbona yabayigandariye. Twaratakaje amahoro kubera kutamenya, twaratakaje amahoro, twaratakaje ubutunzi, twaratakaje ubutabazi kubera abo twimatanije nabo, inyigisho zitari zo twahawe. Tubabarire udukure ko ibyo bishahuzi twigundikiririye mu marangamutima yacu, uduhuze n'umwuka wa mweranda adutabare atwigisha iby'ukuri. Biravuga ngo nzoshira inazo mu kanwa kawe, ayagwa amahoro, amahoro kuri kure no kuri hafi. Amina. Inirivuze n'umukama egomezo ikiza. Urakoze nyagora kwemgoma kuwemeye iki gicaniro cacu, bikarangira utubwiye ko ugiye kudukiza ibyo dutera ubwoba, uduha ukuri kwabyo. Ngo ariko ababisha bameze nk'ikiyaga cyafururije kidashobora gutekana, amazi yacu akaguma azurura ibyondo n'ibishanga. Nta mahoro ababisha bazoronka, nirivuzwe n'umukama. Natwe twitandukanije n'umwuka w'ububisha, ibyo guhora tuzongazonga tuzokora ibyondo n'amazi mabi turabyase, ibyo guhora twicinyiza turabyase, ibyo guhora twigereranya n'abandi turabyase, ibyo guhora dusuzuguza itegeko rya rudasumbwa turabyase. Duhezagire mukama nyagora ku ngoma, tubohora ubwoko bwawe, tunezereze ubwoko bwawe, turinde kubabara, utwagurira imbibe. Iki gicaniro cacu gihesha umugisha, iki gicaniro cacu gihesha amahoro, iki gicaniro cacu kitubyarira umusaruro, iki gicaniro cacu kiduhuze n'ubugombe bwawe, kidutandukanye n'ubugombe bw'imikorere y'isi. Iki gicaniro cacu kizana igikundiro, iki gicaniro cacu kizana ibyishimo. Ibiganza byacu biha umugisha, uruhanga rwacu biha igikundiro, ubuzima bwacu buze n'ubudahangarwa. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye iby'ibyiza n'iby'ibyishimo, twakiriye iby'ukuramba n'ukuranirwa, twakiriye iby'uguhirwa kuko turabahirwe mu izina ry'uwo mwami wacu. Amen.